ki pulit enforcement jongga KHADC menta ke sngi ke lahir kensan syakathain Pilangkata kabri ke snong kaput Harivoi district bat kumjo ru ha kathain bernihat hadin ka jingyo jingtim babon na ki dukan kimnon ye ki kot kisla ki babyang ne trading license ban penya ye ki dukan khamtam ha ki thain kaput jong ke jela yakate ke jinglek khynra lalam khmat da uba F khasin tiu inspector badepe yakate ke thain uba B riatam assistant superintendent bat kiwei ha ke jinge trelang bat kador bashnong jong ka Pilangkata A bat B rangkat ki pulit jong ka Pilangkata outpost hakate ke jinglek khynra na kaliang jong ki pulit enforcement jong katnat KHADC kilala babon na ki dukan nadu ka thain bernihan bat syak ashnong Pilangkata kimnon ye ki kot kisla ki babyang nadu ki trading license ban penya ye ki dukan jongki henry la shu penya bi an ye ki klem da penbyang ye ki kot kisla habakran ba duba F khasen tiu inspector bade pe ya ketika thain khapot ulapan pau ba kadau bala penlong ye ki banlet khenra kensan menta ka sngi ye ki kot kisla jong ki dukan ha ketika thain khapot kadei ka jingker pa jong ki snong namar ka jingjle jong ki dukan bar jala ki ba klem kot klemsla klem da bot renti ye ki kindon jong ka district council Uloong ru bahadian ke jingla babon na kidukan kimla ban penbiang bat kimdon ye ki kot kisla na kaliang jongki kila ai por khat san sngi ban penbiang no ye ki kot kisla bat lada kimla na kaliang jong ke district council kan khang tala no ya baro kidukan kibom don ye ki kot kisla hadin kate ke jingle khynra trading license syakate ka thain na kaliang jong ka enforcement jong ka HADC kindang beteng ban penlong ye ke jing khynra syaki thain khana para bat kiwei kishnong khaput jong ka ribhoi Wan yang inti ni semua kalau ya nadu bernihan, sadu ni mentah ni Pilangkata, piling, Muslim, bagi sekilan bernihan dan di badan lisan dan di bangkam dan di bala renew dan di bangkam renew. Kowe de na kajing ja jong kalau down di listing, kowe kan berjadilan Pilangkata ni lawan yang dekat kirang pasnong bagi Berkonsnong, dekat berpulen, bernisyan bah hakim kata dan baru balik trading license. Nak terang ni adu mentah, bagi ni lah. Shipment query ni lah, sub super surface, but ni saya, ya, ni saya follow up kat dia. Super surface kalau khasan ni, bakin hak ban super in return. Dari hadian kata ngin sa pada kimwan ngin sa wan bang bang sa ka usul notice pengiriman approval so na ko naki authority but hadian bengilayo approval ngin sa wan sa ka usul notice kelang yang live ni iPhone ada kim comply ya ka suppose but ya closure lagi lah man kam dem nanti Aduh mentam dan kay ngi ya bay ya inti bat ngi tray lang bat sinong bat kirang bat sinong bat server sinong bat kay ya bay ya inti bat dan benam no bawan thut bat ngi ya hi le ya la ka jong kam jong bang ai play ki server sinong bat kila ya dan lang ngi bat ki kulit ru mentam dala sport lagi namta ka singan jong ni